Okay, Abusia, mame no wase biem emra GH report so na sese ne de Daddy Lumba na yiyo Abusua eba so life. Na se de Abusuapanin Tupac ebeka ye no se ekwan bia so ayi no ebeba so no Abusua ene sese ade na dane season na dane eno ane sese Tupac ne nwoma oto na medical de sa update aba besom na meka kiro se abra Accra High Court ekwa atenase no ekoba se ayi no yade injunction kese pa atimi atoso a na chese eno nam so ema Tupac na nka entimi ma ayi no ema so a chese papa Shee ene na pamfo na omoni age pa na Abusua se court no omupie ya pe na court no sa afra asem no for the second time a me no kese ni de sesei Abusuapanin Tupac wabohire a na ni age pa ayi no me no kese ni de ukopie mu ewo Heroes Park a ene egugwakwan mu a enya semketwa na Tupac Abusuapanin waba wonten edi nchemu de koso ewo court a second sitting etimi koso ema second ruling etimi etodwa no Tupac ede ho nsem abatodwa yenko na yenkotie ensem Abusuapanin Tupac ede beto abonten yewi a yebeko lawyers for no ho na Lumba lawyers no yakotie omo nso de koso court a ene eye no etimi abaso Yakopon eyadoma eda chena ne de ne be share gate eyi no no nya ponche ne de ne beto de kojo fusu na na ekoshim nti omo mra no ma witness ye de body ne ba na ono so anya na ho meka anya na ho je sansa da ho ache e da adofo so amobon pai ma yen se de si amohwe ene se de rules no bae na omo atras na Yakopon ka che omo se da bi nko ni sei na omo koye na aye kama no kojo wa bread se okono okoda na oji na home na yeso wonam ha no okoda onnam ha nam ha nti mu amobọ mpa ya sofofo malamfo adunsifo obi kura de okoya akuta nchechire Abusuapanin fa no to na so na mjira ha no ya ntimi anchechire sanse mi Onyankopon eni nti no nyame a yesom no ye nyame kese de ye hwehwa ne se ojo ye bekwa akosie no na abusua nyina ka bom bebi antetimu call 5 ba ye nyina wo mu nyina momra na yensie ne kama na asumdue mra kwadwo de ye yedan a wokọ Daddy Lumba okọ nti ye aka no esi ehwefie bom paye kwanya ne mofra ma ye omo agya ye no ebenyini prom na yetumi ahwe wo mo na wo mo so atumi ebi beba be fa kwadwo adwuma no nti ye ka me no mienu se ye bebo mpae na ye besanya kandifo a ne mu ye duru sa ewo abusua mu na mnim se ne mma ne mu no nso no ebi be firi mu aba nti adofo mu nyina ehia mu nyina mu mpae bo asofo akase na nanom mugu nsa mu kan mofrai na mu kan abusua no de ba ye de enim se enye sa na nyame hyehye ye tamfo tumi bonsam tumi ye ne ma bebre nanso nyame odi nkonimu ade bia mu enti akina anopa munhye wo Heroes Park Kumasi Sports Stadium ye nyina ye behia na yetumi akọ abekura no ne kura no kwada nso omne me wo ensam kan ye bika ebi se ekwa ha ebi se ekwa ha ne wishes de boshe bia akodwo hye no Abusuapanin me gina won se sa boshe no medi so na ma ye sa ne boshe no so ama ninti mu nyina mo nka ye ho na mo mompae na mo ntaye chi medam wase baba Abusua ene Abusuapanin Tupac ena ode ne nsem agu ho a enya asem keto akra na me no kese ni de ayi no eba so life a chese Daddy Lumba body no kra no aba bepiem ewo ni fie a chese enim agu akwan mu Abusua yenhwe na yenkwe Daddy Lumba abra ye de amu no eba ni fie. Abusua ene legendary Daddy Lumba ena yasemu areho asefem enti de hye konkron pakoso de hye ena yede no atoka mu a yede no eba
kama no we de montwene nyaanya pa enti eno no now eno achi no ene a lawyer for no etimi edi enchemu aba de etodwa e wo court ho no omo akasa de afa ho a eno nam so ema second ruling second setting ne nyina etimi etodwa yentie a lawyer for no ensem a omo de todwa Abusua ene yewo Daddy Lumba lawyers ene abusua no lawyers one see na final judgment no ye hu no social media but ene no be clarify am I cancel mo akwa ba na de na ene ye we na me call court so de na esie yo onia ye damase mo amatwen ewo hawmu mesemo se ni jesem aba ye di kan ye di asida kese de mo atwa di ampo adabia ni de bia no o mani ma a epre no kore ewe ni da so eni jesem eneso o de ni jesem kese abedan Daddy Lumba abusua pen na ne ye ba court anapa 10 o'clock 10 o'clock nearby na yibitie judge no na atemu efa asem a ofaya Ernestina ene omo keka ho ma me efia ko bidi bedan court ne say ofaya ena omuji susu se oye abusua pen afi so no omu pese transition for editapo eto dada Daddy Lumba ni body no eso say me kaisa mukasa simu ya ka ho asemu kumase dada ama court no ebu ase abusua panyin ene wotumi se obeye yie ene ho hihye biara adea eka ho na no pay ye bae no jeje no eti yenum asema na ase obu anatem odi kan e ma yeti ase se odi tabo na mami Ernestina mu ehwehwe no waji adi atum na ye lawyers na yenim emra ni yenim se court no sanso ewotumi se oka asem bi a boni friend say interrogatory judgment a emra ma no hopan anaso court na wotumi se o science eye insachire mu nti e asem no etro court enim ena court ne ka se sadia obesan ama yai asen ehia na wadane atemuo na odi kande man no eni ekakra edi amaye se ne be ya perperio eni ne ye catch court ne se ya boka bebre e wan yi ne hihye ya ye ho nti court ne show mu se sad se ne be ya perperio ebeba ne de odi sika eye 2 million ato so se 2 million that's 2 million Ghana it's like 20 billion edi ato so se 20s no eye maami Ernestina ene ne dom emetua ento court na omomu 2 pm enne so mu metua so mo ntima metua sika we ama Abusuapanin na fa ntenika so a dia ene omo hye Abusuapanin jojo onkoso ara na onye ne eyi ampa na ne lawyer for ewo ho yenyu biara nyimu na nya dia ye de esi ewo kokoa mu na yeye lawyers ni na eden ewo ho na ye nyina so ye gitumu se de court no eka no eye asem papa na ye nyina na ewo otwemu ampampa ni ni ane ampa ebo tu no mami Akosua ne chidonfo entimentu yesesika ni kase samri omu entimi entua otrofo se me dance ni ewa brochi court order odema yeni Trust me, man. I did. He said 2 o'clock as summer making 2 o'clock as summer making on Monty and yet any Emma court, Mrs. Shea, who say a certified one. Ghana here and a yen. Ready a new butcher, the SM court here, judicial service, letterhead, and the washer. Intino says here, the Empress may catch up before they say, be beer any what. Esi Daddy Lumba eyi no china ebeba so wo Kumasi stadium no ekwan bibiara eniho Abusuapanin ewotumi na court ahye ni putupu ahye ne kena court tan echi se eyi no onye okay na mefa mo fidi kese so e de asre adofo se wo ha na wo susu se wo do esen wo do ema Daddy Lumba eso sen atemu na echina mayehu wo ha na ususu se udo
so saying bonif mfunso bia obi aye edi etiawa echina mayenhu wo e wo Daddy Lumba eye na se because so wo ha na nim se odo a wo ma Daddy Lumba no wo pese wudi ni ni a echina mayenhu wo efise echina yenya de ne hyefom so ye ni nua wo ye ne fan so ye na busuani na ye ne hia hyefom na se won ma eye na se bi ma kan hu se wantimi akonya ye de to ho se dinini for the last one year amfa edi ama council emisa asemo say judge ebema judgment first one na upon back the case no say second one be so we educate kakra bi dim ko say impenfo bi nsa wo make course na dey bit educate e say it is courts bit educate kakra no kwasam ne say court e wo tumi say odi asem na se oni asem ni wiye na asem ni fa baby abanani na court ye say bu a court nsensem ni dim na friend interrogatory injunction court wo tumi say so on my interrogatory injunction ruling biara owo hu tumi say of very judgment ma okay and intino me can say ye application no na ma me Nestina lawyers e ka say court ni tumi me kire ni tumi ni baby e or Supreme Court to me a say court high court e wo to me say an interrogatory injunction kwan dia otimi sisa na adwen e wo ho okay na no krampo no court na wo to me say ono ankasa be frɛ parties no say masisa ma adwen wo bibi ho party na si so etimi e the application the court na nim say me pese hwe asem wi na sisa na kakra eno so court no wo to me intini court ni ye no eni mra bia mu emu mra bia so court no e pepper ye court ni egitu mu se ampa attention ne se obema afanu ni na akwanya na nso wa wantimi anye wasede no na ye dia ma other side we na dey see no na omo de masam bae no ni omoko kra na judge no omo lawyer no and my friend and the bit name Abraham Madonna Sabano. I saw Thomas Walker. No question. And they didn't say no. Sir, offer lawyer, na say so lawyer no and the can was emma over quarter. It is waba court. Na ya friend lawyer and say asem no, yes, I be even such a year. And your court there was a sign Fred work client. I was say lawyer no, and the first say, hey, asem no, ya say a friend say meet yourself for into a Hebrew. Me meten is a minim sadie into no. Me friend me client e man buy. Ti say wo hu ma me Akosua Serwa ma me Ernestine Bremfoma ene Ernestine amodia. So mo no ma fa mbo judge no. Fa bo ma fa mbo judge no ma fa mbo court no. Fa bo ono ane lawyers say ono na amfre ono. Okay. Let us be brave. Now introduce you. What in fact Majimaka say a team effort from Baba Jamal and a cardinal law. Okay. I don't go anywhere. And a cardinal family lawyer. Basically, say family lawyer. And what I was saying. Yeah. No representing. Family. And no, Oma. What's representing? Family. Nobody drop out. Yes. I Dominic Kwajo or say. And now, mini first year Hassan Hoodie. No. Siemens and Hassan Hoodie. I think say Yabu Juma, Nanso, Mesomede, as that's the mamma. If you say money in an ye, Nessie will be no someone fan to a man saying any man saying who near Koswa, na a yadani in future. Metise Bimu a headable. Now, let me say offside goal. Then on one side. The business can be so scan on my training. That's a 2 p.m. Almost in 2 minutes on my tears can. Oh, the who said, will be in tear. Yes,